Alde Zaharra ez dago salgai. Gure auzoa ez da zuen terraza. Gauza ezaguna da, uholde espekulatzaile bat gure auzoa suntsitzen ari dela. Espekulazio publikoa, espazio publikoak gero eta gehiago privatizatzen ari dira. Apartamentu eta ostatu turistiko izatera bideratutako etxe bloke osoak neurri gabe ugaltzen ari dira. Auzo batek jasaten alduena, baino jende gehiago elkartzen duten taberna berriak etengabe irekitzen ari dira. Horri guztiari aurre egiteko, orain dela 3 urte, auzokide batzuk elkartzen eta antolatzen hasi ginen. El casco viejo no está en venta. Alde Zaharra ez dago salgai. Nuestro barrio no es vuestra terraza. Hace 3 años que un grupo de vecinas y vecinos del casco viejo comenzamos a organizarnos para hacer frente a la ola especuladora que asola nuestro barrio. Privatizaciones del espacio público, multiplicación de apartamentos y bloques enteros destinados a alojamiento turístico, apertura incesante de nuevos establecimientos hosteleros que concentran más gente que la que nuestro barrio puede soportar. Eta horregatik, gaur, ekainak 6, Iruñeko udalak antolatu duen eskailera baliatu nahi dugu egoera hau guztia salatzeko. Instituzioek Alde Zaharra merkantilizatzea baimentzen dute behin eta berriz. Merkantilizazio horrek auzokideak botatzea erdietsi nahi du, gutxi batzuek gure kontura negozioa egiteko. Hau bera toki gehiagotan gertatzen ari da, adibideak ugari dira, Donostia, Bilbo, Logroño, Málaga, Kanariak. Instituzioek men egiten diete hotelen eta ostalaritzako enpresen diskurtsoei eta inbertsorei. Hoy, 6 de junio, aprovechamos la escalerica organizada por el Ayuntamiento de la ciudad para seguir denunciando esta situación. Las instituciones no dejan de abrir las puertas a la mercantilización del casco viejo. Esta mercantilización pretende conseguir la expulsión de la vecindad para que unos pocos puedan seguir haciendo negocio en nuestra costa. Los ejemplos son claros. Donostia, Bilbo, Logroño, Málaga, Canarias. Estas instituciones no dejan de plegarse a inversores y discursos empresariales, hoteleros y hosteleros. Horrexegatik deitu dizuegu Nafarroako ostalaritza enpresa txikien elkartearen egoitzaren aurrean. ANAPE ostalaritzako talde handien ordezkari gisa seinalatu nahi dugulako. Auzo oso baten interesei kontra egiten die. Auzo oso baten interesei kontrajarritako eredua da. Horrela, adierazi nahi dugu gainera, sektore horrek auzoan jasotzen duen lehentasunezko tratua. Behin eta berriz, arauak betetzen ez dituztenean, ez zaie ezer gertatzen. Auzokidentzako berriz, arauak arau dira. Berriki adibidez, ate bakoitzak ezartzeko araua izan dugu mahai gainean. Udala, ostalariekin bildu da, baina ez da auzokidekin biltzen saiatu ere egin. Bide batez... Y es por esto que hoy convocamos esta rueda de prensa frente a ANAPE, con el objetivo de señalar a este agente económico, representante de los grandes grupos hosteleros de la ciudad, un modelo contrapuesto a la vida de todo un barrio. Queremos señalar además el trato preferente que recibe el sector en este barrio, ante el incumplimiento reiterado de la normativa relacionada con actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. Para el vecindario, las normativas no se pasan por alto. Un ejemplo reciente es el relacionado con el incumplimiento de la instalación de dobles puertas. El ayuntamiento se ha reunido con el sector hostelero, pero no ha hecho ningún intento por reunirse con nosotros, con el vecindario. Y siguiendo con este tema, ekainaren 15ean, Europako hegoaldeko hiri askotan, turistifikazioaren aurka eginen dira protestak, eta guk bat eginen dugu haiekin. Eredu produktibo estratibista honen aurka, toki bakoitzeko berezitasunak esplotatzen dituena, lan baldintza lotsagabeak ezartzen dituena, toki horiek erabat agortu arte. Halaber, bat egiten dugu turistifikazioaren kontra Europako hegoalde hirietan dauden sare guztiekin.
Aprovechamos para anunciar nuestra adhesión a las diferentes protestas que tendrán lugar en numerosas ciudades del sur de Europa el 15 de junio, este mes, contra la turistificación, contra un modelo productivo extractivista que explota las singularidades de cada lugar hasta dejarlas secas, a través de una mano de obra ultraexplotada. Asimismo, nos sumamos a la red de ciudades del sur de Europa contra la turistificación. Beraz, eta laburbilduz, nahiko taldetik eta azeta sare komunitariotik borrokatzeko eta mobilizatzeko formak pentsatuko ditugu, auzo bizigarriak erditsi arte. Hauek dira gure eskakizunak. Lehenengoa, ostalaritzak okupatutako espazio publikoak berriz benetan publiko egitea. Ez dugu etxebizitza turistikorik nahi. Indarrean dagoen araubidea errespetatzea nahi dugu Alde Zaharra auzo osasungarria izan ahal izateko. Denondako espazio publikoak, oztoporik gabeko osasunetxe bat, hiri altzari erabilgarriak, berdeguneak, kirolgune bat gainerako auzoetan bezala, jolasteko plazak, gure aurrek gutxienez plaza batzuk izatea jolasteko, iturriak, Alde Zaharrean dauden udalaren etxebizitzak berreskuratzea nahi dugu eskaintza publikoa egiteko. Halaber, etxebizitza eskuratzeko plan bat diseinatzea eta etxe kaleratzeri gabeko auzoa erdiestea. Eta estimatuko genuke, halaber, auzoari eragiten dioten erabakietan auzokideok aktiboki parte hartzeko eskubidea betetzea. Espazio publikoen erabilerari dagokionez, ekitaldiak kudeatzeari buruz, zerbitzuak eskuratzeari buruz, edo kontsumoa eta aisialdia eredua bultzatzeari dagokionez ere. Alde Zaharra, tabernak, parranda eta Sanferminak baino zerbait gehiago da. Bizirik dagoen toki bada. Entzun eta errespetatua izatea merezi duen tokia. Eskerrik asko. Desde Nahiko y Azeta Sare Comunitarioa seguiremos pensando y seguimos pensando formas de lucha y movilización hasta que tengamos barrios habitables. Nuestras exigencias son las siguientes. Revertir el espacio público ocupado por la hostelería. No queremos pisos turísticos. Aplicación de la normativa vigente para garantizar que el casco viejo sea un espacio saludable. Espacios públicos y vecinales para todas las personas. Un centro de salud sin barreras. Mobiliario urbano amable. Zonas verdes, centros deportivos, plaza para jugar, fuentes, etc. Recuperar viviendas municipales del casco viejo para oferta pública y diseño de un plan de acceso a la vivienda y consecución de un barrio libre de desahucios. Exigimos, asimismo, el derecho del vecindario a participar activamente en las decisiones que afectan a nuestro entorno, desde el uso de los espacios públicos hasta la gestión de los eventos, el acceso a servicios o el modelo de consumo y ocio. El casco viejo es mucho más que bares, juerga y San Fermín. Es un lugar vivo que exige ser escuchado y respetado. Alde Zaharra, ez dago salgai! Alde Zaharra, ez dago salgai! Alde Zaharra, ez dago salgai! Alde Zaharra!